reka twubike amacupa twegura inyandiko. Uyu ubanza ari wo munsi w'inzozi mbi kuri Netanyahu ubwe n'abamushyigikiye muri guverinoma ye. Byatangiye bigaragambiriza gusaba Netanyahu guhagarika intambara, bakurikizaho kwirara mu mihanda bamagana bivuye inyuma icyemezo cyo kwirukana minisitiri w'ingabo wabo bikundiraga Yoav Gallant babonaga nk'umucunguzi wa bene wabo kuko we nibura yemeraga ibiganiro na Hamas. Imyigaragambyo y'ubu yo ni simusiga gute ndabisobanura. Imyigaragambyo y'abaturage ba Israel ivuga ko ubutegetsi bwabo butagishoboye, iyobowe n'umwe mu bategetsi bakomeye bavuga ari kijyana muri Israel akaba shebuja wa Netanyahu. Ubu uri kwibaza uti none se minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu ko yica kanakiza muri Israel agira bose? Bifite ishingiro. Umwe mu Netanyahu agera imbere agaca bugufi mvuga si perezida wa Israel Isaac Herzog wo kuhimbarizwa mu birori gusa, ahubwo mvuga ni igishyitsi muri politike y'iki gihugu cy'abayahudi, perezida w'ishyaka rya National Unity Party witwa Benny Gantz wagejeje Netanyahu ku butegetsi. Uyu Gantz uyobora National Unity Party, ishyaka ryashyize ku butegetsi Netanyahu, yagaragaye mu mihanda ya Tel Aviv ari kumwe n'abigaragambya anavugira ijambo rikomeye turi bugarukaho muri iki kiganiro, ijambo rishobora gushyira akadomo ku mitegekere ya Netanyahu na leta ye bibangutse cyangwa bitinze. Uyu ntiyari wenyine, ahubwo yari kumwe na Yair Lapid usanzwe udacana waka n'iri shyaka kuko ayabaye batavuga rumwe n'ubutegetsi muri Israel, akaba yaranahoze ari n'umutegetsi mukuru muri Israel, minisitiri w'intebe mu bihe byatambutse. Bose bamuteraniye. Ubu ari kurwana n'abayobozi be mu ishyaka rye ndetse n'abanze yaryo batavuga rumwe nawe. Nta umucira kari urutega kuko abaturage hafi ya bose nta n'umushyigikiye ibyemezo byinshi bye. Ni mu gihe amakuru dukesha Al Jazeera avuga ko n'umuyobozi bukuru bw'igisirikare harimo benshi bamwijujutiye nyuma yo kwirukana umwe mu bagabo bita imfura, ndavuga aho ari minisitiri w'ingabo Yoav Gallant wasimbujwe Israel Katz. Abaturage barakaye. Yehuda Cohen ni umubyeyi w'umwe mu basirikare babitswe na Hamas bashimuswe mu gitero cyo kwa 7 Ukwakira 2023. Ari mu myigaragambyo yarakaye cyane ati sinitaye ku kuba ari byiza cyangwa bibi, ndizera ko kuba bari gusunikira Hamas kuva muri Qatar biraza gusunikira Hamas na Netanyahu kujya mu biganiro. Some way to push Netanyahu to go for a deal. Ikinyamakuru Jerusalem Post cyandikiriye Yerusalemu cyanditse inkuru igira iti kwa gatandatu nijoro abigaragambya muri Israel bagiye mu mihanda basaba ko guverinoma yabo yakwakira amasezerano y'ingwate nyuma y'iminsi 100 ishize igitero cya Hamas cyo kwa 7 Ukwakira gishimuse benshi banya Israel. Ibihumbi n'ibihumbi bigaragambirije hirya no hino Tel Aviv ndetse amagana yigaragambiriza Yerusalemu, ni mu gihe abigaragambya bagera kuri 3 bafatiwe hafi y'inzu ya minisitiri w'intebe. Uruhurirane rw'abantu rwari mu myigaragambyo yitiriwe ingwate, ni mu gihe hashize iminsi 400 aba banya-Israel bashimuswe. Abenshi muri bo bahuriye ku kibuga cy'abashyitsi i Tel Aviv, aho imiryango y'abajyanywe bunyago bamenyesheje ko bimwe ijambo bababajwe no kubona amasezerano ajyanye n'irekurwa ry'ababo akomeje kugorana. Umuyobozi batavuga rumwe n'ubutegetsi Yair Lapid hamwe n'ubuyobozi w'ishyaka ry'ubumwe bw'igihugu Benny Gantz bageze mu myigaragambyo yabereye ahitwa Maliv. Gantz yagize ati igitekerezo cy'iminsi 400 ikuzimu muri Gaza gikomeretsa umutima kandi kiratangaje. Guverinoma ya Israel igomba guhagarika kwitiranya politike n'ubuhunzi maze igakora ibishoboka byose kugira ngo isubize mu rugo abana bafashwe bugwate ba Israel. Iyi myigaragambyo yo kurekura abafashwe na Hamas yabereye kandi muri Eilat, aho bigaragambirije muri gare zitandukanye zo mu majyepfo. Imyigaragambyo kandi yabereye henshi mu gihugu kuko yageze no mu gace ka Netanya ndetse na Hadel. Ynet yatangaje ko abigaragambya babarirwa mu magana nabo bagaragaye mu masangano ya Karkur hafi ya Pardes Hana basaba ko amasezerano hagati ya Israel na Hamas yakwihutishwa maze abantu bagafungurwa. Ynet yatangaje ko no mu ihuriro rya Karkur umugabo yatawe muri yombi muri iyo myigaragambyo akekwaho gukubita abigaragambya n'imodoka ye, bose bafungirwa hamwe maze umwe mu bahohotewe akomereka byoroheje. Polisi ya Israel yatangaje ko umwe mu bari mu myigaragambyo yafunzwe afatiwe muri Haifa ahabereye imyigaragambyo kuri Sefer Square. Polisi yavuze ko abigaragambya barenze ku mategeko rusange bigatuma abapolisi bahangana n'abigaragambya. None Netanyahu araza kutoka, intebe ye yashyushye, ndaje mu kanya maze tureba akaga kamutegereje. Njye nitwa Eric Rukundo, Sage Direct,
si byose amateka politike ikoranabuhanga ubuzima n'izindi ngingo nyinshi zo tuganira kuri icano. Erega ubwo nagwaye ikaze. Kubera yuko kurwara ari ibintu bisanzwe, ubwo no gukira ubundi byakabaye ari bisanzwe, ariko hari igihe bigorana cyane. Kubera yuko iyo utaramenya ikigo cyitwa African Healing Helbo, bishobora kukugora cyane kuba wakira indwara yavurwa igakira mu kanya gato. Ubwo rero noneho basa n'abafite promotion kandi idasanzwe ku bantu barwaye indwara za diabete, hypertension, hepatite, impyiko ndetse na prostate. Abo bantu byako kanya babakoraho rikaka. Abantu bagira uburibwe mu nda bushingiye ku moko y'inzoka kugera no kuri amibe. Bene izo ndwara zose abahanga bazo nza ahantu bari ni muri African Healing Helbo. Bafite abaganga bakomoka muri Tanzania bazi kuvurisha neza ibimera n'imiti gakondo. Abangaba bakorera muri East Africa yose harimo n'u Rwanda. Bafite ubunararibonye mu kuvura bakoresheje imiti gakondo ikomoka ku bimera. Bashobora kuvura kandi abagore bakunda kugira ibibazo by'imyanya yabo y'ibanga, no kuvuga infection, imihango idakama n'ibindi. Bakavura n'abagabo bagira ubushake buke mu gutera akabariro, bakagira umwihariko mu kuvura abakeka yuko bahumanijwe, no kuvuga kurogwa. African Healing Helbo bahamagare kuri 0788 83 cyangwa akamenyetso ko guteranya 255 75 69 563. Nimero yo muri Tanzania. Ishami ryabo ryo mu Rwanda rikorera mu mujyi wa Kigali Kimisagara. Banafasha abantu bashaka kugabanya umubyibuho ukabije, obesite. Imiti yabo ikugeraho aho uri hose ku isi kubera ko bakorana na DHL. Mu bihe bitandukanye mu mateka y'isi, imyigaragambyo yagiye ituma abategetsi batandukanye birukanwa ku butegetsi bakabuvanwa. Uyu munsi Israel ifite imyigaragambyo imeze nk'aho itigeze ibaho, ikomeye cyane. Leta yabo iri gusabwa ko yajya mu biganiro maze ikaganira na Hamas, imfungwa zabo zikarekurwa, maze kubigarukaho muri documentaire. Ariko se mu by'ukuri nihe mpamvu Israel itajya ijya mu biganiro na Hamas? Ese ko ariyo bifitiye inyungu, uko kitabyumva? Tugiye kurebera hamwe iki gihugu gisanzwe gifite ubutegetsi buyoborwa mu buryo bwa parliamentary democracy, impamvu kitari kujya mu biganiro n'iyi mitwe kugeza ubwo abaturage bajya mu mihanda bakigaragambya bameze nk'aho bashyigikiye mitwe. Uyu munsi ntago ndi njyenyine muri aka gace k'ikiganiro cyacu, ndi kumwe na Innocent nkwaye ikaze. Yego. Mezuteri. Ni sawa, uhawe ikaze kuri Oscar Dushime YouTube channel. Ndakunda cyane. Uyu mugabo ntasanzwe, muraza kumukunda muri iki kiganiro. Reka twihute. Innocent nabigarutseho muri documentaire ko nyuma y'uko Qatar ivuye kuba umuhuza w'igihugu cya Israel ndetse n'umutwe wa Hamas, bari kwigaragambya, ariko bashyizeho minisitiri mushya w'ingabo, ariko wari wakuyeho barigaragambije. Kubera iki Netanyahu yahisemo gushyiraho Israel Katz ngasimbure shushu w'abanya Israel Yoav Gallant? Utekereza ko ari he mpamvu? Reka manza nshimira abantu bo kuri Oscar Dushime. Ndabemera cyane. Ariko ku bintu wari umaze kuvuga, Israel iri kudutenguha cyane. Irimo iradutenguha cyane kuko hari ibintu biri kuba tutari twiteze. Yego. Muri ibi bihe bigoye abanya-Israel. Ubu ngubu iminsi 400 irikubise muri Israel babuza abantu bashimuswe n'umutwe wa Hamas, na n'uyu munsi batararekurwa. Yego. Ibyo rero nge ndumva ari nabyo bintu bigoye, birimo biranatuma habaho ikintu kinini cyane. Ubwo minisitiri w'ingabo za Israel yeguzwaga agakurwa ku mwanya, nyamara ari we muntu wagaragaraga mu maso y'abantu nk'aho ari we mucunguzi wabo, kugira ngo abantu bafashwe n'umutwe wa Hamas babashe kurekurwa. Yego, nibyo nabibagezeho muri documentaire zacu zabanje. Na mbere yuko yirukanwa hari akayihaye muri politike yo mu burasirazuba bwo hagati kashobora kwirukanwa. Hari ikiganiro nakoze mbere yuko yirukanwa mbabwira ko bishoboka kazirukanwa bijyanye n'imikino ya politike y'umuyobozi cyangwa se minisitiri w'intebe w'igihugu cya Israel Benjamin Netanyahu. Uyu munsi yarirukanwe ejo bundi, haba imyigaragambyo, abarenga 3,000 bajya mu mihanda, bamwe bazenguruka n'urugo rwa minisitiri w'intebe bigaragambya bavuga ko bidakwiriye ko uyu mugabo Yoav Gallant wari ushyize imbere ibiganiro
hagati ya Israel na Hamas irukanwa. Uyu munsi Qatar yavuye kuba umuhuza w'igihugu cya Israel ndetse na Hamas barigaragambye. Mbibutse ko nkuko nabigarutseho muri documentaire, Hamas yatuye muri Qatar kuva muri 2012 nyuma yuko yirukanwe muri Syria kubera intambara ya civil yari kuhabera. Uyu munsi Qatar nayo yabivuyemo kubera ko impande zombi zitari serious. Ese ministeri y'ububanyi n'amahanga ya Qatar ivuga ko yavuye mu kuba umuhuza hagati ya Hamas ndetse na Israel, ivuga ko impande zombi zitari seriye, yarishatse kuvuga iki? Njewe Qatar ndimo ndayumva nkanayiha n'agaciro kanini cyane ku gikorwa yakoze, cyane cyane yuko ibi bintu byose bigenda biba tujye twibuka ko hari umugabo utajya ugaragara. Dufite umugabo utajya ugaragara hari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Murabizi neza yuko zo ziba zimeze nka bagitera, na n'uyu munsi intambara batayifitemo ukuboko kunini ntabwo yakwiye kubigeze kuri uru rwego. Ni abantu bakuruma bagahuha, ni abantu baruma bahuha. Ariko uyu munsi mwibuke ko Katari Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo ziyifitemo ukuboko kunini. Nibyo mbere yuko Qatar itangaza ko yikuye mu biganiro cyangwa se yikuye mu kuba umuhuza wa Hamas na Israel, Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze muri Anthony Blinken yatangaje ko isaha n'isaha ibinyamakuru byo Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibyo byatangaje bwa mbere ko Qatar ishobora kuba yava mu kuba umuhuza hagati y'igihugu cya Israel ndetse na Hamas. Mu byumve neza, ibinyamakuru byo Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibyo byatangaje bwa mbere ko Qatar ishobora kuva mu buhuza ku mpande zombi. Bisobanuye iki? Bisobanuye ko igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyari gifite amakuru, benshi banavuga ko aricyo cyashyize igitutu ku ruhande rwa Hamas kugira ngo ku ruhande rwa Qatar kugira ngo Qatar irukane Hamas mu gihugu cyayo. Uyu munsi rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirasa nkaho zagize ukuboko zigira muri yirukanwa rya Hamas muri leta ya Qatar. Ndashaka kukubaza uyu munsi leta ya Israel wenda batabizi yoborwa muri science politique mu buryo twita parliamental democracy, igira demokrasi yitwa parliamental democracy. Iyo democracy bifite 3 kinds of powers, iyo bita legislative power cyangwa se ubutegetsi nshinga amategeko, ikagira ibyitwa executive power, ubutegetsi bushyira mu bikorwa cyangwa nshyira mu bikorwa bushyira mu bikorwa amategeko, ndetse na judicial power cyangwa se ubutegetsi bukurikiranira hafi cyangwa se ubutabera bukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amategeko hakazamo no kwiryozwa. Ariko nubwo bimeze bityo, ubu ufite ijambo rinini muri icyo gihugu cya Israel muri iyo mitegekere abari president gusa. Muri Israel siko bimeze, nubwo bafite president ariko ufite ijambo rikomeye ni minisitiri w'intebe. Uyu munsi ni Benjamin Netanyahu, umuheza nguni nkuko umuvandimwe akunze kubivuga, ariko president nawe abahari. Ariko icyo abashinzwe cyane, reka mbisobanurira abadukurikiye, ni bijyanye babyita ari mu bintu by'ibirori, kuko we ntabwo abayoboye gusa Israel ahubwo abanayoboye abayahudi bose muri rusange. Mbibutse ko haba mu Burusiya, haba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, haba mu Budage ndetse n'ahandi hantu henshi ku isi hagiye hari abayahudi. Uwo mu president wa Israel rero ntabwo abayoboye Israel gusa ahubwo abayoboye Israel ndetse n'abandi bantu batandukanye b'abayahudi bari hirya no hino ku isi. Icyo abashinzwe rero ni ibirori bijyanye n'imyemerere, aba ari uwo mu myemerere cyane kurusha muri politiki. Ubu ufite power mu buryo buri politiki ni minisitiri w'intebe. Uyu munsi nubwo ayifite afite ijambo, ariko abaturage impamvu bagiye mu mihanda nuko bashobora kugira ijambo rikomeye ku byemezo bifatwa na leta yabo muri Israel. Iminsi baye 400 nk'uko Innocent yabivuze, abantu batandukanye b'abanya-Israel bashimuswe, barimo abasirikare babitswe na Hamas. None turi kwibaza, ese utekereza ko iyi myigaragambyo hari ijambo iri bugire ku byemezo leta ya Israel yafata mu kujya mu biganiro n'umutwe wa Hamas? Nge ndumva abantu mbere bafite inyungu nini muri iyi myigaragambyo ni Hamas, kuko bigiye kuyiha agahenge mu kugabanya ibitero bigabwaho. Kuko uyu munsi byagorana ko Israel ifata umwanzuro kongera kuyitiga igitero muri iyi minsi. Nabyo biraza gutuma Hamas ibona uko yimuka, ikabona ahandi bahakira, nubwo hari approach zatangiye gutangwa, wenda turaza kubigarukaho. Ariko nanone no mu kwisuganya ko kw'ibitero, Hamas igiye kubona iminsi itari mikeya, kuko Hamas kuyiha iminsi 5-6 ibimaze kugira ikintu kinini itegura
gifite izindi mbaraga. Ariko nanone iyi myigaragambyo iramutse ikomeje byagira ikibazo gikomeye kuri minisitiri w'intebe na minisitiri we mushya w'ingabo, ku rwego hagati yabo bombi nabo hashobora kuza kubonekamo ikintu kitari cyiza cy'umwiryane cyangwa mo kimwe kudahuza no kutumvikana ku bintu bimwe na bimwe. Kuko nimba wumvishije disikuru minisitiri w'ingabo yashyize hanze, nekereza ko ashobora no kuba yayisanze kuri tebo ku meza ye muri ofisi imuteguriwe, asa nk'ushaka kugarura imitima y'Abisiraheli bari mu mihanda, abereka yuko abashyigikiye ko ibintu minisitiri w'intebe yakoze atari byo. Ariko njye biriya bibara nk'ibaruwa yasanze imwandikiwe yo gusomera abantu bo muri Isiraheli kugira ngo nibura minisitiri w'intebe yongere abone nawe umwanya wo kwisuganya, abone umwanya wo gutegura ibitero bye, cyane cyane ko twabonye ko atari umugabo ugira impuhwe, twabonye ko atari umugabo ushobora kwicara ku meza y'ibiganiro na Hamasi, cyane cyane ko n'uwicaraga kuri iyo meza y'ibiganiro yamukuye hari icyo ngicyo. Kuko iyo urebeye mu mbone nini ubona nta kindi kintu yamuzijije, ahubwo yaramuzijije kuba atari umuntu bahuza umugambi wo kurinda igihugu cya Israel n'ubusugire bwacyo no kurimbura igisa nk'amahame ya Kiyisilamu mu bice byose bibegereye. Nibyo Innocent navuga kurimbura mu byumve, OMS World Health Organization cyangwa se ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima, ku munsi w'ejo nabagezeho documentaire igaragaza inkuru bakoze cyangwa se ubushakashatsi bakoze bugaragaza ko hejuru ya 80% y'abantu bishwe muri Gaza mu gihe cy'umwaka utambutse w'iyi ntambara, hejuru ya 80% y'abishwe ari abagore ndetse n'abana, abantu batari ingabo. Bigaragaza uburyo ki ibyo benshi bita genocide igihugu cya Israel gikorera muri Gaza ishobora kuba ifite ishingiro. Uyu munsi Israel Katz ni umuyobozi mushya cyangwa se ni minisitiri mushya w'ingabo wasimbuye Yoav Gallant, ariko ni umugabo utangiranye inshingano zikomeye, utangiriye ku ntebe ishyushye kuko abaturage bari mu mihanda. Igihugu cya Israel nyuma y'uko gitangije intambara muri Gaza, Abayisiraheli ubwabo cyangwa se Abanya-Israel muri rusange ubwabo bagiye bigaragambya mu bihe bitandukanye basaba leta yabo kurekeraho. Ndabyibuka hari imyigaragambyo yabaye mu bihe byashize yasabaga leta kurekeraho kugaba ibitero nyuma y'uko uwitwa Yahya Sinwar wateguye igitero cyo ku itariki 7 z'ukwezi kwa 10 cyatangije intambara muri rusange. Yari yishwe umucurabwenge mukuru cyangwa se nyirabayazana w'iyi ntambara, yari yishwe Yahya Sinwar. Abaturage banyamahanga baravuga ngo the death of Yahya Sinwar, the end of war. Urupfu rwa Yahya Sinwar amaherezo y'intambara. Umucurabwenge w'ibitero byatangije intambara arapfuye. Nyakubahwa Netanyahu hagarika intambara ntabwo yabyumvishije, yarakomeje ahubwo arushaho. Nyuma yaho ku minsi ishize nabagize indi myigaragambyo Abayisiraheli bakoze binubira kuba minisitiri w'ingabo bakundaga yirukanwe ku mirimo. Uyu munsi bagiye noneho mu mihanda bigaragambya basaba ko nyuma y'iminsi 400 bagenzi babo bafunzwe leta ya Israel igomba kujya mu biganiro n'umutwe wa Hamasi. Ibiganiro byagaragaraga nkaho biguye mu kangaratete nyuma y'uko umuhuza wa nyawe uyoboye abandi muri ibi biganiro ariwe Qatar yarabivuyemo. Hari urugo rushya rwa Hamas. Yego. Turukiya igihugu kigendera ku mahame akaze ya Islam, kiba mu muryango wo gutabarana uyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika wa OTAN, igihugu kidakunze kuvugirwamo, cyoborwa n'umugabo Recep Tayyip Erdogan ukunda guhamagarira abayisilamu kwihuriza hamwe bagangana na Israel. Baratekereza iki ku meza y'ibiganiro? Ni iki kiri buze gukurikiraho ku meza y'ibiganiro nyuma y'uko Hamas iri buze kuba iri mu rugo rushya rwitwa Turukiya? Ibyo bintu buriya igihugu navuyemo Qatar nacyo ntabwo cyari igihugu cyoroshye, nubwo ari igihugu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifitemo ukuboko kunini, cyane cyane ko babaha ibintu byinshi, bafitanye umubano wihariye, bafitanye umubano wihariye cyane cyane n'amasoko menshi bahuriraho. Bigatuma Qatar isa nk'ijya bugufi ya Amerika, ikaca bugufi ikumva ikanatega amatwi icyo umubyeyi ari kuvuga, cyane cyane ko Qatar ifata nka Amerika nk'umubyeyi, kandi uyu mubyeyi avuze ati nyura aha ugomba kuhanyura. Ariko buno ikintu gitunguranye nuko Hamasi ubu noneho nayo yicaye mu maboko, igiye kwicara mu maboko y'umuntu nawe twakwita ko afite ikinyafu kinini gishobora guhagarara
ni abantu bashobora kwicarana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane cyane ngewe njya nkunda kubwira abantu nkababwira ati iyi ntambara Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitashizemo ukuguru, ni intambara itamara igihe kinini, ni intambara itamara igihe kinini nk'ikimaze, ni intambara swati Israheli yarangiza umunsi umwe, kuko hatabayemo gukumakuma kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nanone ngo nayo ihagarike Israheli yarimbura. Yego. Ntabwo yo ifite impuhwe z'umuntu, yarimbura ititaye ku mubare w'abaturage ba Israheli bazagwa mu iyo ntambara, cyangwa abaturage ba Palestine, by'umwihariko abantu batuye mu gace ka Gaza, batitaye ku mubare w'abantu bazagira ute bazarimbuka. Ariko ikintu bigiye gukora bino bintu tubyumve neza. Jewe nakubwiye yuko Hamas yo ifite icyo kuganiriraho, yego, gifatika, ifite n'ubumuntu, kuko yarahemukiwe, yagombaga gushyira hariya nabo ikarangiza aferi. Abaturage ba Israel bafashwe bakicwa, ariko uyu munsi wa none kuba abaturage ba Israel bafashwe bagifunzwe bataricwa, Hamas imaze kwicirwa abayobozi babiri bakomeye twageranya n'abaperezida b'ibihugu, yo ikaba itaragira n'umuturage n'umwe mu bo yafashe yica. Yego. Ni ikimenyetso cy'uko ikeneye ibiganiro mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nibyo byumvikane neza. Umuyobozi wa mbere mu bya politike ufatwa nka president w'umutwe wa Hamas, cyangwa se ufite ijambo rinini ku bwigenge bwa Gaza, ku kwishyura ukizana kwa Gaza ndetse na Hamas muri rusange, bamwita, yitwaga Ismail Haniyeh. Twabigarutseho urupfu rwe, yaguye muri Iran yagiye gushyingura Ibrahim Raisi wayoboraga Iran, wari president wari waguye mu byiswe impanuka benshi batavuzeho rumwe. Nyuma yaho yasimbuwe n'umuhezanguni the master planner Yahya Sinwar, nawe aricwa. Icyo gihe cyose abo bose bicwa, umutwe wa Hamas wari ufite nyinshi mu mfungwa z'abanya-Israel. Uyu munsi ntabwo ukunze kujya ku mugaragaro ngo wigaragaze uri kwica izo mfungwa, kuko niyo mituweli, nibwo bwishingizi uyu mutwe usigaranye. Abayobozi bayo benshi barishwe, ingabo zayo nyinshi ziricwa, intwaro zayo nyinshi zirasenyurwa. Uyu munsi icyo ufite nk'ubwishingizi n'aba bantu. Ariko nanone imirongo itukura, icyo twakwita red lines, zagombaga kurengwa na Leta ya Israel kugira ngo izi mfungwa zicwe, zose Israel yarazirenze. Ese ko kwa Hamas ntifite ubushake bwo kujya mu biganiro? Igisubizo cyaba yego, ariko kimwe mu bintu byatumye ibiganiro bigorana ku mpande zombi nuko umutwe wa Hamas waravugaga ngo turajya mu biganiro na Israel, ari uko icyitwa umusirikare, icyitwa intwaro za Israel zivuye ku butaka bwa Gaza nibwo tuzicara ku meza y'ibiganiro. Israel nayo ikavuga iti igihe twabahereye agahenge twarababonye. Mbibutse ko Israel yamaze igihe kinini itarasana na Hamas mu buryo bukomeye, maze biha urwaho Hamas rwo kwiyubaka. Nuko ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 10 ikora visite surprise, cyangwa se uruzinduko rutunguranye, igaba igitero kuri Israel, benshi babipfiramo, ari nabyo byongeye kuzamura intambara kuri ibi. Ibyo rero iyo Netanyahu bitekereje, imitsi irarega, akumva atari amahitamo meza, atari igitekerezo cyiza cyo gushyira mu bikorwa kuba yava ku butaka bwa Gaza akinjira mu biganiro na Hamas. Ariko nawe akavuga ati oya, ntabwo turi bujye mu biganiro namwe, turajya mu biganiro namwe ari uko muduhaye imfungwa zose mufite z'abanya-Israel. Hamas ikavuga iti se karibwo bwishingizi dufite, nitubaha izi mfungwa noneho ahubwo muraza kuza ku meza muganira iki natwe. Izo mpamvu ebyiri ndetse n'izindi nyinshi zo guheza inguni ku mpande zombi nizo zose nikiye Leta ya Qatar hiyongereyeho igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo kwikura hagati y'impande zombi, bikarangira ntawe uri mu biganiro. Ni ikibazo gikomeye ku mpande zombi. Ese iyi genocide cyangwa se ubu bwicanyi bubera muri Gaza buzahagarara? Hari ibyo abategetsi mpuzamahanga bavuga kuri intambara, hari ibyo Putin yakunze kuvuga. Ese muri make ubundi isi yose muri rusange ibonite uku gushaka ubwigenge kwa Palestine ni intambara yo muri Gaza? Baba bari kuri Hamas na Palestine cyangwa baba bari kuri Israel? Urebye havuyemo Leta Zunze Ubumwe za Amerika rega zicara zigategura ibi bintu, kuko twamaze kubona ko ibihugu byinshi birimo intambara ni ibihugu byagiye bikandagirwamo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byinshi. Ibihugu byakandagiwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yego, byose na n'iyi saha biracyari mu ntambara bidashobora kwikuramo, bitewe nuko aho kugira ngo imitwe igabanuke muri ibyo bihugu yariyongereye. Kubera yuko iyo ukoze
ubushakashatsi usanga imwe muri iyo mitwe ikoresha n'ubundi intwaro usanga ari iz'abanyamerika. Yego ukiri aho reka mbwira abantu ko imibare iherutse gutangazwa nuko 87% y'intwaro Israel iri gukoresha cyangwa ifite uyu munsi zikomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inyinshi n'inkunga. Hari inkuru mperutse kubagezaho yuko Amerika yasinye amasezerano mashya na Leta ya Israel yuko indege zo mu bwoko bwa F-15 za Leta ya Israel izisanganywe zigiye kongerwamo ikoranabuhanga bikozwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse ko hari n'izindi nyinshi z'ikoranabuhanga rigezweho iki gihugu kigiye gushora muri Israel mu bwumvikane bw'amasezerano afite nibura akayabo k'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika angana na miliyari 7 z'amadolari y'Amerika. Nibyo twabwiraga abantu kuri icyo kintu kugira bamanze banacyumveho neza. Yego. Nukuvuga ngo rero iyo twe twumvishe Vladimir Putin yavuze kuri ibi bintu tuba tuzi uruhande ahagazeho. Yego. Cyane ko buriya iyi ntambara nayo imeze nk'imurya ikamukorogoshora mu gutwi. Amahirwe uyu munsi Israel ifite nuko Vladimir Putin nawe ari urundi rugamba arimo ararwana. Usibye ko rutanamubuza kugira akaboko ashira muri Hamas. Yego. Ariko ntabwo aza muri iyi ntambara neza ngo yigaragaremo neza imbaraga z'Uburusiya zigaragare. Yego. Bishimangirwe n'uruzinduko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cya Palestine Gaza ibarizwamo cyangwa se Hamas ibarizwamo w'umugore aherutse kugirira Kremlin mu gihugu cy'Uburusiya akagirana ibiganiro na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin utarahwemye kugaragara mu ruhame avuga ko nawe ashyigikiye ko Palestine iba igihugu kigenga. Mbibutse umuryango w'abibumbye hejuru ya 70% y'ibihugu bisaba ko Palestine yinduka igihugu kigenga, ndetse nyine niyo Gaza bakigenga, ariko kubera ko hari ibihugu bimwe mu bikomeye bifite ubudahangarwa mu muryango w'abibumbye bitaremeza icyo kintu birimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bituma nyine Palestine itigenga. Ariko Putin uruhande rwe ahora rugaragaza avuga ko intambara ikwiye guhagarara ndetse Palestine ikigenga, agakunda no kuba avuga ko icyo ashyize imbere ari ibiganiro. Uyu munsi byananiranye. Ndabibutsa ko umutwe wa Hezbollah utera inkunga Hamas cyangwa se ushyigikira Hamas wigeze gusanganwa intwaro nshya zigezweho zakozwe muri uyu mwaka turimo 2024 zakorewe mu Burusiya. Igisirikare cya Israel cyarabigaragaje ko umutwe wa Hezbollah utera inkunga Hamas ufite intwaro zakorewe mu Burusiya ndetse no muri Korea y'Amajyaruguru. Bivuze ko nubwo kuri kamera Putin azimbera akatubwira ko icyo kiza imbere ari ibiganiro mu buryo bumwe cyangwa ubundi abashyigikiye igihugu cyangwa se Hamas ndetse n'iramitwe muri rusange. Siko bitekereza? Ibyo ni ukuri nta nubwo ariko twakabitekereje, ahubwo ni ukuri kugaragara mu buryo bugaragarira buri muntu wese, cyane ko Vladimir Putin buriya atari n'umukunzi wa bino bihugu byo mu burasirazuba bw'isi, kubera yuko nawe biramubangamiye cyane kuko nabyo byamushize mu ntambara nayo imaze kumushegesha, imaze no kumutwara imbaraga nyinshi. Urabizi ko mu minsi yashize yakiriye n'ubufasha kuva muri Korea ya Ruguru kugira ngo arebe ko yakomeza kurwana intambara akayitsinda, nubwo asa nk'uwaye nayitsinze n'ubundi. Ariko nongere nkubwire ko kuri iki kintu cya Hamas yagaragaje ubwitonzi muri iyi ntambara, atari uko itagiye ikora ibitero, niyo yatangije urugamba, niyo yatangije gushotora, ariko imaze kugera ku rwego ifata Israel ikayambika ubusa. Uterera kugeza ubwo ibihugu byinshi byari byegamiye kuri Israel byagiye bisohora amatangazo abuza, na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarayisohoye, nyabuneka mu bitero muri gukora hari kugenderamo abagore n'abana, mugabanye ibitero, mushire mu bushishozi, mwitera abasivile. Noneho Hamas yo irategura ibikorwa byayo, kuko ntitwabura kuvuga yuko mu bitero bikorwa na Israel sinjiji zo kurekura bombe ku nzu itazi neza ko hantu harimo ibyihebe. Ariko nanjye ndakubwira ngo na Hamas nayo sinjiji yo kuyoberwa gufata amaradari ngo ijye kuyasetinga ahantu hazi neza ko hari abaturage, kuko ntabwo ibitero biba
Hamas bigamije ko bari abantu babigwamo kugira ngo iyambure ubusa inafata ubumuntu bwa Isiraheli nk'igihugu abantu twita ko ari igihugu cy'isezerano imanze yereka abantu yuko bari abantu ni inyamaswa. Ubwo umuntu ashatse yavuga ngo hari uburyo bumwe cyangwa ubundi Hamas yaba yaratsinzemo intambara binyuze mu kugaragaza isura ya nyayo ya Isiraheli cyane. Byumvikane neza rero. Hamas ntabwo irwanira gusa ubwigenge bw'abayisilamu bo muri Gaza, ahubwo nk'uko umusesenguzi bivuze inarwanira gushyira ku mugaragaro isura ya nyayo y'iki gihugu cya Isiraheli. Byaragaragaye hafi y'isi yose, ibitangazamakuru byose abenshi bavuga ko Isiraheli byukorera muri Gaza ari genocide, ni icyasha gikomeye kuri Isiraheli na leta yayo, biyambura isura nziza yari sanganywe ku ruhando mpuzamahanga, cyangwa se benshi mu batari basobanukiwe ibyikora barabibonye nk'uko bari bivuze isura ya nyayo yagiye ku mugaragaro bigizwemo uruhare n'umutwe w'amasi. Twibutse abantu ko ibihugu bitandukanye birimo Espagne iherutse guhagarika amato, iherutse gufunga amazi yayo ayihuza n'igihugu cya Isiraheli yakundaga kunyuzwamo intwaro zivuye mu Burayi zerekezwa muri Isiraheli. Uretse Espagne, mwigeze kumva Perezida Macron, perezida w'Ubufaransa, avuga ko yamaganye cyangwa se asabira Isiraheli ko yashyirirwaho ibihano by'ibijyanye n'intwaro, kuko byo kugura intwaro, kuko ibyikora ari ukwangiza uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Mwumvise kandi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika witwa Kamala Harris mu kwezi kwa karindwi, Vice President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, avuga ko Isiraheli ikwiye kurwanira ubusugire bw'igihugu cyayo, ariko icyarimwe ikanita ku buryo ibikoramo, kuko hari igihe yicisha isazi inyundo abasivile 87% bakabigwamo. Ni miliyoni nyinshi ugereranyije, n'abantu benshi ugereranyije n'abaguye muri intambara. Ni ikibazo gikomeye rero. Isiraheli izakomeza kwitwarira icya kugeza ryari? Iyi myigaragambyo abaturage bayo ubwayo batangiye kwigaragambiriza leta yabo bayirwanya, biraza gushyira akadomo kuri ubu bugome no guhagarika uko kwica abantu yagiye ikora mu bihe bitandukanye? Biragoye kwita ubifataho umwanzuro ko iyi myigaragambyo hari ikintu iri buze guhagarika kinini. Ikintu cyo iyi myigaragambyo iratanga agahenge, igiye gutanga agahenge kuri Hamas, bitume itayitiraswaho byoroshye, ibona uburyo yimuka, inasetinge cyane ko atari abantu nabo boroshye mu gutegura, bafite nabo ubutasi bukomeye kandi buri hejuru, ko twagiye tubibona yuko n'abantu bakora ibitero byabazwe binini kandi bitera ikibazo kinini kuri Isiraheli. Ariko twagiye tubona mu n'ubudasa ko barategura, nubwo iyi ntambara bamaze kuyiburiramo abasirikare benshi n'abayobozi bayo bakuru benshi, ariko ikibitwereka ko bategura n'abantu badashobora kumara igihe batarasimbura uwo muyobozi. Bishatse kuvuga ngo umuyobozi wabo apfa, wagira nabyo bya biri muri seti, kuko bahita bazana undi noneho ufite imbaraga ziruta ugiye. Ubona ko n'abantu bakoze amareserve y'abantu bagiye basetinga ukuntu abantu bazakurikirana, n'abantu bahagurukiye kugwa muri iyi ntambara, babizi neza ko bazayigwamo, barabizi ko batazayirenga. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, bazi icyo barwanira, ku buryo n'umwana wabo uzabakomokaho ashobora kukirwanira. Icya gatatu bari gukora mu mitwe y'abantu, ni abantu bari kurema amatsinda manini ku isi, ababa y'abakristo, kuko uyu munsi wa none abaturage ba Isiraheli bari mu mihanda bagaragaza ko Hamas ahubwo ari iri mu kuri. Icyo kintu tucyumve neza. Nuvuga ngo ni abantu bari gukurera amatsinda y'abantu menshi ku isi, bayagaragariza ko bari kurengana, barimo baricwa urubozo. Bishatse kuvuga yuko ibi bintu ikintu bigiye gukora kinini kuri Isiraheli, harimo guhinduka k'ubuyobozi muri Isiraheli bigaragarira amaso y'abantu benshi, kugira ngo iyi ntambara ise nk'igenza gake. Kuko nimba twarabirebye neza mu burasirazuba bw'isi na bino bihugu bifashwa byimbitse bigaragaramo Abanyamerika, ntabwo ari abantu bemera ngo bavuge turatsinzwe, ahubwo ni abantu bahindura ubuyobozi, hagatsindwa ubuyobozi aho gutsindwa igihugu. Ngibyo rero, uko bwije nuko bukeye ibiciro by'ibicanwa bikomeza kwiyongera ubutitsa. Ibyo rero bigatera imitsi ya benshi kurega, kubera ko twese kugira ngo tubeho dukenera kurya, kandi turya ibyo twatetse. Ubwo rero bisobanuye ko dukenera n'ibicanwa mu guteka. Ikintu cya mbere ni amakuru. Ubu nta mpamvu yo guhangayika, kuko quick cooking, ibibazo byose by'ibicanwa
yaje kubishyiraho iherezo. Aba bagukorera amashyiga meza ya kijyambere abereye ijisho kandi akora neza. Muri Quick Cooking niho honyine bafite ubushobozi bwo kugukorera amashyiga y'ubwoko bwose, yaba yimukanwa ndetse n'ayubakiye ahantu hamwe. Ndi kukubwira amashyiga atanga umuriro ku kigero wifuza. Ushobora kongera umuriro cyangwa ukawugabanya. Ibyo biba ari amahitamo ufite mu biganza byawe. Aya ni amashyiga ushobora gukoreshamo inshenga, amakara, bitise ugakoreshamo inkwi. Aya ni amashyiga kandi afite umwihariko wo gukonsa mu muriro muke cyane kandi ibyo utetse bigashya neza. Ibaze ko ari ishyiga rigizwe n'ifuru, icyokezo ndetse n'imyanya yo gutekeraho bitewe n'iyo wifuza. Ndetse by'akarusho abakoresha amasafuriya manini ya muvero namwe turabakorera. Haba iwawe cyangwa mu rugo hose turahagusanga. Amahoteli n'amaresitora namwe ni karibu. Twigisha kandi gukora aya mashyiga ndetse twigisha na sudire. Dusanga i Kanombe mu Busanza, i Rwamagana cyangwa se Kimironko muri gare. Aho nutabasha kuhagera ukore ku rutsinga tugusanga aho uri uhamagaye kuri izo nimero ziri kuri screen yawe. Quick Cooking, kugufasha gucana neza kandi kuri make ni inshingano zacu. Turi mu isi yaho kwambara bifite ijambo rinini kuki abantu bari bukuvugeho cyangwa se uko bari bugufate bakikubona bwa mbere. Bibaho kenshi ko umuntu yakambara neza ariko ntaberwe. Kwambara neza icyarimwe ukanaberwa bishobokera gusa umuntu wambitswe na Mbagariye Fashion. Ubu inkuru yabaye kimomo. Tudoda imyenda y'ubwoko bwose, yaba y'abagabo, y'abagore, y'abana n'izindi ngeri zose. Umwihariko wacu turaba mbere mu kudoda costume nziza cyane, umwenda wambara ukubonye wese agakoma yombi. Si ibyo gusa kuko namwe abakeneye impuzankano, uniform, ibyo ni ibintu tuzobereyemo cyane. Tudodera ibigo by'abanyeshuri, abashinzwe umutekano, amaresitora, amahoteli n'abandi mwese mukeneye impuzankano, byose tukabikora mu mabara na size mwahisemo. Ibiciro byo ntibibakange, ni nk'ubuntu. Akarusho kandi twigisha kudoda. Dufite abarimu b'inzobere ku buryo umunyeshuri wigiye muri Mbagariye Fashion mu gihe gito gusa aba ari intyoza ku isoko ry'umurimo. Dufite kandi dry cleaner ifura imyenda y'ubwoko bwose, ntidukangwa n'ibizinga. Uyize uyaza rero dusanga aho dukorera Kicukiro Zimya cyangwa duhamagare kuri izo nimero ziri kuri screen yawe. Mbagariye Fashion, we make the difference.